네, 안녕하세요. Так, не tutkenbiz. Hozir ulantamiz. Nimaga? Test audioni ulantamiz. Audioni ulantamizdagi bu yerda 39dan boshlayotganmiz. Test shunday bo'ladi. Esingizda submit bossangiz o'chib ketadi. Submit bosmaysangiz точно shunday. Qulog'ingizni naushnikka olib ishlaydi. Bu yoqda belgilaysiz. Mishkamen jildirib, jildirib kelib belgilaysiz bo'ladi. Так, 38. Buni olganmiz. 39 olamiz hozir. Belgilasangiz bu yoqdan znagi chiqadi. 39. Anan preview degan nazad, next degan oldiga degan, ha. Ana o'g'amiz. Kun qo'yganimizdagi 39 bo'lamiz. 39번이지. 39. 39번. 왜 수피카 씨가 밥값을 계산해요? 지난번에도 샀잖아요. 이번에는 제가 살게요. 1. 밥값 계산 좀 해주세요. 2. 밥을 사주셔서 너무 고마워요. 3. 지난번에 샀으니까 내지 마세요. 4. 제가 오늘 한턱 내고 싶어서 그래요. 네, 나가겠습니다. 답을 오가면서 다시 들으십시오. kun qo'yiblar. So'rovda javob bor. 왜 수피카 씨가 밥값을 계산해요? 지난번에도 샀잖아요. 이번에는 제가 살게요. 1. 밥값 계산 좀 해주세요. 2. 밥을 사주셔서 너무 고마워요. 3. 지난번에 샀으니까 내지 마세요. 4. 제가 오늘 한턱 내고 싶어서 그래요. Saat 1, 2, turamiz. Bu qiyin ekan, negizі. Tekst qiyin ekan. Hozir перевод qilamiz. 39번. 제가 살게요. 밥값 계산 좀 해주세요. 밥을 사주셔서 한 번에 샀으니까 내지 제가 오늘 내고 싶어서 그래요. Так, qaranglar. Bu yerda nima yozadi? so'rovda. Supika 씨 왜 밥값을 계산해요? 네, 밥값 degan bu 뭐고? birinchi so'zda. 밥값 degan, 밥 degan tamoq. Tamoq, 값 degan bar. 값 tamoq bahası. Tamoq bahası. Tamoq bahasın emnege siz төлөатасыз? 계산, supika, 계산하다 degan so'zda. 계산하다. Bu төлөө degan. төлөө, 산호. 왜 밥값을 수피카 씨 왜 밥값을 계산하고 있어요? 네. 지난번에도 샀잖아요. 네. 지난번 degan so'z 지난번 이렇게 지난번 물은 뭐가 체인다? 뭐가 체인 지난번에 баяғыда дегендейда. 물은 되는 사또 알베르베르스벨레데 샀잖아요. 네. 지난번에 물은 되는 거이나? 물은 이제 물은 꾸순다. 샀다. 샀어요. 네. 그냥 샀어요. 사도 받은 스펠레다. 지난번에 샀잖아요. 이번 되는 소스. 분우 쓴다. 네. 분우 쓴다. 이번에 분우 쓴다. 제가 낼게요. төлеймін. 내다 되는 소스. бұл екен? төлөө, 낼게요 деп сөз беріп жатады. не요 деп айтса болмақ. 낼게요 деген бұл сөз беру да. не요, 낼게요. 계산하다 деген не екен? төлөө екен, санау екен, біріншіні қотырамыз. 자, 밥값 계산 좀 해주세요. 네. 밥값, тамақтың бағасын 계산. санау деген сөз да. бұл жерде уже санау екен,
산업 좀 деген biraz пожалуйста деген да 해주세요. 계산 좀 해주세요 деген 말은 bir qo'yib qo'yamiz. Sanab beringizler. Sanab beriniz. Бұл жерде уже 39 урын не екен? Типа тіге айтады, киши сөйлейді, собеседник маңдайында тұрған киши жауап бергеннің сөздері да бұл жерде. Ушинтип айтабы ғой жанагынча. Бұнысында мен алып берейін десе, тамақтың бағасын санап беріңіз deyби. Жоқ, қыз айтпайды, да? 밥을 사주셔서 너무 고마워요 дейді. Тамақ алып бергеніңіз үшін дейді. 밥을 사주다, 사요 деген сөз да. 사요 не ал? Сатып алу, 주다 деген не? беру. 사요 жоқ болып кеткен? 주셔서, 쉬어서, 여서 деген грамматика. дықтан деген, езүүсте, 아서, 어서, 여서, бұл жерде 여서 екена? 여서, ақырқысы 해서, бұл қайсы грамматика екен? дықтан, дықтан. ошондо 밥을 사주셔서 너무 고마워요 дейді. тамақты сатып алып бергендіктен 너무 аябай 고마워요. рахмат жобузу разымын, 고마워요 деген рахмат деген сөз, аябай разымын дейді. ушинтип айтабы? Ушинтип айтса болмок. Бирок бул жерде кыз сүйлөшү мындай болбойт да. Мурункуда супика, сиз мурун мага алып бербесиз беле тамакты дейт. Мунусунда мен алып берейин деп эле айтты. Эркек төлөй элек ишо. Мен алып берейин десе, кыз айтабы? Тамак сатып бергениз үчүн аябай рахмат дейби. Аябай разымын. Жок, болбой калат. 지난번에 샀으니까 내지 마세요 дейт. 지난번 деген мурункусунда, 샀으니까 бұл қараңlar, 으니까 деген грамматика бұл асы, осы, йосо, дойле грамматика. Билле грамматика. 으니까. дықтан грамматикасына кен. дықтан. ошондо 샀으니까, 샀어요 деген сөз қандай? өткөн чакта да тура. 샀어요, сатып алды деген сөз. Бұл жерде 지난번에 мурункусунда сатып алып бергендик, сатып алгандыктан 내지 마세요. 내다 деген сөз эмне экен? төлөө. 지 마세요 деген бұл 지 마세요. керек деген 야하다. 가야 해요 депчи. 내지 төлөбөңүз. ыңыз, кылбаңыз деген сөз да неме? мындай кылбаңыз деп коеюн, түшүнүктүү болуш үчүн, жимасы요, кылбаңыз, сатып алып бербеңиз, төлөбөңүз дейт, төлөбөңүз, өз негизи бөңүз. Грамматика ошо. Неме? Бөңүз деген грамматика да, или кылба, кылбаңыз, жебеңиз. ыңыз, баңыз деген. мындай кылбаңыз деп коелу ошо. кылбаңыз, 내지 마세요 deyken, кылбаңыз deyt. Акыркы, 제가 오늘 한턱 내고 싶어서 그래요 deyt. 제가 오늘, мен бүгүн deyt. 제가, менда. 오늘 бүгүн билебизби? Чүп билбейсиңер ба? 한턱 내다 деген сөздү билесиңер. Уже 3-чү жолу чыгат. 한턱 내다. тамак алып берүү. сатып алып берүү да, бирөөгө тамак алып берип атабыз да, ошону 한턱 내다 дейбиз. 한턱 내고 싶어서 дейт. go 싶어요. кайсы грамматика бул? go 싶어요. ып жатат. ып жатат эмес ушунда. ып келди да. ып келди. ып келди. ошондо алып бергим келди. баргым келди. 가고 싶어요. жегим келди. 먹고 싶어요. сатып алгым келди. 사고 싶어요. эстейли. 사고 싶어서, 한턱 내고 싶어서 дейт. дагы болсо грамматика. дықтан 그래요 дейт. мен бүгүн тамак алып бергим келгендиктен ошенттим дейт. төлөдүм дейт. 그래요 дейт. ошенттим. төлөптүр да. Значит, жообу 4 экен, 4 болот. Эмнеге 4 болот? Себеби өз алып бергиси келгендиктен алып берип атам дейт. Буларды бүт полный мен жазып видеого тартылды. Буну көрүп туруп, сөздөрдү көчүрүп жазып, жакшылап түшүнөбүзүңөр, жакта аудио чыктыбы, чыкпадыбы билбейт экен, мен катуу деле чыгарып атам бурайы. Так.
계산 좀 해줘. 긴게. 40번. 전 나중에 공장에서 일을 하고 싶은데 구직 신청 분야에는 뭐라고 써야 해요? 1. 제조업이라고 쓰시면 돼요. 2. 구직 신청서는 저쪽에 있어요. 3. 원서 접수를 할 때 쓰시면 돼요. 4. 공장에서 일을 하고 싶으면 얘기하세요. 다시 들으십시오. 전 나중에 공장에서 일을 하고 싶은데 구직 신청 분야에는 뭐라고 써야 해요? 1. 제조업이라고 쓰시면 돼요. 2. 구직 신청서는 저쪽에 있어요. 3. 원서 접수를 할 때 쓰시면 돼요. 4. 공장에서 일을 하고 싶으면 얘기하세요. 하나, 이거 들어왔어? 40번. 전 나중에 공장에서 일을 하고 싶은데 구직 신청 분야에는 자, 나중에 돼. 전 나중에 돼. 맨 나중에 되겐 긴. 자, 맨 긴 돼. 공장에서 일을 하고 싶은데 돼. 공장, 예보. 자봇. 무슨 일이요? 공장에서 일을 하고 싶어요 돼. 공장에서 일을 하고 싶어요. 간 꺼들어. 일을 заводто және заводто ish qilgim keldi. Qaranglar. 공장가 biz eso мүшесін қосыпта 공장. eso degan bu o'zining dan degan мүше birinchisi. Ikkinchisi da degan мүше. Zavodto o'shanda. Zavodto ishlaymiz. 일해요. 일하고 싶어요 됐냐? 네, iştegim keldi. Zavodto bu место가 eso qo'yilganda, bundan keyin bizde артында ettish keladi. Uyda tamoq jeymiz, qanday aytasiz? Eso, mana uyda tamoq jeymiz. 밥을 제 tamoq degan so'z 음식을 먹어요. 제 먹고 싶어요. 먹고 싶어요. Tushundikmi? Место가 aña eso'ni qo'shsak bu andan keyin biz qiymal harakatni qila olamiz da. Местоning ichida qiymal harakat qila olsak, biz o'sha местоga qaysi мүшені qo'shar ekanmiz? Ya. Eso мүшесін o'sha. Eso место가, место. Uy degan место가, to'g'ri? Chip. o'sha. 공장 nima ekan? 공장. zavod ekan-a, 공장, zavod. 구직 신청 분야에 뭐라고 써야 해요? 네. 써야 해요. 자, 구직 birinchi mnogo qilamiz. 구직 신청 분야. 분야 degan bu nimada? Отрасль jo bo'lsa, отдел degan so'zda, отрасль degan so'zda, 분야. Отрасль degan qirg'izcha nima deb qo'yadi? Отдел je o'sha отрасль, janaqa misoli bir zavodlarning turi bo'ladi-da. Birovida emne bo'ladi? Qanday? Press zavodi bo'ladi. Birovida bo'lugida, bo'lug deb qo'ysak bo'ladi. Bo'lug. Bo'lug turi, ha. O'shanda kujik deydi. Ishdan, kujik ishdov, kujik ishni izlayotadi-da. Ishni izlagan deydi. Ish izlav. Shinchong degan bu zaявка. Punya degan bu o'sha bo'lugi. Ish izlav zaявкаning qaysi bo'lugini deydi? Ish izlav. Ish izlav zaявкаning bo'lugini 뭐라고 써야 해요? deydi. 뭐라고 deydi. 뭐라고 degan emne deb degan so'zda. 뭐 degan bu emneda. 라고 degan debgina. 뭐라고 emne deb 써야 해요. 쓰다 degan so'zdan kelib chiqibdi.
쓰다. 쓰다 하라고 써야 해요 뭐다? эмне болот экен? 써야 해요. Bu керек деген сөз да. Ая 해요 дегенчи. Мындай грамматикада бул ая хада же болбосо оя хада 요야 하다. акыркысы 해야 하다. баардыгына я хада эле кошобуз да жанагы. Мисалы мокта бул эмне? Кантип өзгөрөт учучагы? 먹어요. 요 жок болот. 먹어 я 해요. бул эмне болуп калат экен? баардыгы керек деген грамматика да буларчы. керек деген грамматика экен. ошондо эмне болот экен? 먹어야 해요. жеш керек. барыш керек. 가요. 요нун ордуна я коюлат, анан 해요 коюлат да. 가야 해요. барыш керек. оңой эле экен. ичиш керек. 마셔요 болот да. 마셔야 하야 эмес. 해요. 마셔야 해요. 마셔야 해요. ичиш керек экен а. Так. Ушулар. Түшүнүктүүбү? Буларды скриншот кылып эле, видео эле кылып коём а? Же эле видео тартып алып турбу, текшерип коелучу. бүт жазылып алды. Кече ушуну тартылбай калыптыр да. Так, жакшы. эми жоопторун карайбыз. 제조업이라고 쓰시면 돼요 дейт. эмнени сурады бул а? эмне деп жазайын дейт а? жана иш издөө бөлүгүнө эмне деп жазайын? кайсы ишти тандайын дейт да. 제조업이라고 쓰시면 돼요 дейт. 이라고 деген бул деп деген. 제조, производство. производство бул иштеп чыгаруу, иштеп чыгаруу завод да эми 제조업 деген. иштеп чыгаруу деп 쓰시면 돼요. 쓰다 деген сөздүгү иши коюлуп бул сылыктыр. чоң кишилер, улууларга сылык. же болбосо негизи да. 면 돼요 деген грамматика. болот дейт. болот. ошондо эмне болуп калат экен? 제조업이라고 쓰시면 돼요. иштеп чыгаруу, жөн чыгаруу немеси заводу деп 쓰다. жазуу дедим го. 쓰시면 돼요. жазууга болот, жазсаңыз болот. ыңыз деген грамматикадан бар. ыңыз. ооба. жазсаңыз болот экен а. 자, 시 деген ыңыз деген. барыңыз дегенде эми 가세요 деген сөз бирөөгө сылык түрдө ошо теге айланып кетет да. 시. 가셨어요. өткөн чакта болсо 가셨어요. ошондо бул барган да, эми сылык түрдө да чоң кишилерге айтабыз. 가셨어요. же 갔어요 деп койсок болот да. 갔어요. 가세요. барыңыз. ыңыз деген грамматика. жеңиз. эми 드세요. 드세요 деген бул чоң. 자, 먹다 деген сөздүн сылык түрү 드시다 да. 드세요 дейт. барыңыз, келиңиз. 오세요. 그러면 구직 신청서는 저쪽에 있어요. 네. 구직 신청서는 저쪽에 있어요. 구직 신청서. 이시드 заявление. 신청서 되겠어요? 뭐 заявление. 이 알았어? 그래서 알을 구직 되게 이시드. 구직 됐겠나? 이시드나? 구직 신청서. 이시드 아르즈, 이 아르즈이 저쪽에 있어요. 저쪽 되게 뭐냐? 쪽. 자, 저 되게 대 되게. 대 되게. 자, 다 있어요. 제 대 되게 작다 있어요. 제 돌아가. 원서 접수를 할 때 쓰시면 돼요. 네. 다큐멘터리 답시러 간다. 작성은 болот. 다큐멘터리 답시러 간다. 할 때, 접수할 때, 접속하다 돼서 답시러다.
값을 잡간다. 쓰시면 돼요. 나가면 돼요. 쳤다. 쓰시면 잣상ız болот 되나? 잣상ız болот. 잣상ız болот. 쓰시면 돼요. 공장에서 일을 하고 싶으면 얘기하세요. 네. 공장, завод 되겠어? zavod에서 또 zavod도 일을 하고 싶으면 이 그거는 의면 되는 gramática. Yoksa 면 되는 gramática. Sa degan grammatikada sa degan mücü. Şunda iş kılınız se kılınız se bo'ladi. 싶으면 go 싶어요 되겠니? 하고 싶어요, 먹고 싶어요. 제김 geldi. 보고 싶어요. görgüm geldi. Adı cüde 일을 하고 싶으면 iş kılınız se 얘기하세요 돼. 아이트너스 되는 söz bu. 얘기하세요. 아이트너스. Mındaki 얘기하세요. 아이트너스. Gene uşulan bарын көчүрүп жазамыз. Айтыңыз, 얘기하세요. Айтыңыз deyip geliriz. Так, жақсы. Keyingi. 41'ge geldik ha? 1번. 지금 보내면 이번 주 안에 도착할 수 있을까요? 1. 지금은 바쁘니까 나중에 보내시는 게 좋겠어요. 2. 비행기가 배보다 비싸지만 사람들이 많이 이용해요. 3. 도착하려면 일주일쯤 걸리니까 이번 주는 어려워요. 4. 일반 어디다 놔는 거야? 우편보다 더 빠르기 때문에 оқып айтады ғой сен? 특급 우편은 야? 비싸요. оқып тұру, сен оқыпа. оқып оқуға жетіспей қалады. 들으시기 дағы. кетті. 지금 보내면 이번 주 안에 도착할 수 있을까요? 1. 지금은 바쁘니까 나중에 보내시는 게 좋겠어요. 2. 비행기가 배보다 비싸지만 사람들이 많이 이용해요. 3. 도착하려면 일주일쯤 걸리니까 이번 주는 어려워요. 4. 일반 우편보다 더 빠르기 때문에 특급 우편은 비싸요. 자, 하나만. 지금 보내면 돼. 이번 주 안에 도착할 수 있을까요? 네. 도착할 수 있을까요? 지금 보내면 지금 hazır 보내다 지베르 면 보내면 돼. Jibersem da bu dedim. Öz aytotat da. Eğer başka biri olsa se bo'ladi ya. Jiberse. hazır 주였음 돼. eğer hazır 주였음 지금 보내면 eğer hazır 주였음 이번 주 안에 이번 주 ушул жума 안 içinde ya daim söz da ушул жума içinde 도착하다 жетүү автобуста мен түшүндүрүп берип атканда айтпадым беле 도착해요 жолго чыгуу кандай эле экен 출발하다 жолго чыгуу 출발하다 эгер жетүү болсо 도착하다 байкасаңар ушу 출발하다 도착하다 деген сөз каждый тестте чыгып атат ушу сөздү жакшы жаттап ал 이번 주 다음 주 지난주 이번 달, 다음 달, 지난달, 보내다, 지금, 오늘, 1시, 2시, 3시 ушулардын баарын жакшылап жатты. ушулардын баары чыгып атат. Убакыттар менен байланышкан сөздөр, а? Күнүгө колдонобуз да ошон үчүн чыгат. 도착하다 жетүү дейт. 을 수 있다 дейт. Бул эмне? Грамматика. Кече түшүндүргөм. Пачим жок сөз. Кадада. Жок, када дан ордуна коюлат. Пачим жок болсо 갈 수 있어요.
Bu para alam 돼. Kılavuda birdeki kılavu. Kılavu 있다 olsa, eğer 없다 olsa kılavu var. Şunda 갈 수 있어요. para alam. 갈 수 있어요. 어디나 없어요. 그래서 para albayım 뭐 이렇게 하면 그러니까 tamaqtanu, jem, 먹다. 간도 없고 을 받침마다 먹을 수 있어요. 몇 가지 먹을 수 있어요. 제알방 간도 먹을 수 없어요. 이게 무슨 이제 됐나? 아직 그 텍스트 내내주는 수라드. 지금 보내면 이번 주 안에 도착할 수 있을까요? 네. Hazır cibersem usul cuma içi 제테비도 다 제타와우데 도착할 수 있을까요? 제타와우데세 로 갈스겐 지금은 바쁘니까 나중에 보내시는 게 좋겠어요. 네, 지금 되게 아들 바빠요. 바쁘다. 바쁘다. 나는 орнына бізге да жоқ болдағы никка деген грамматика қойылып тұр. дықтан жаңа айтып отқан ма? дықтан 지금 바쁘다. 바빠요. дейміз. 바쁘다. boş емес. boş емес. 지금은 바쁘니까 hazır boş болғандықтан 나중에 되긴 나중에 긴 보내시는 게 좋겠어요. 보내다 되긴 들을 수 있는 족다. 보내도 봐요. 지ber생이 보내시 되긴 거는 걸 니스 되겠나? 지ber생이 жақсы 돼. жақсы болмок 되긴 애다 보내시는 게 좋겠어요. жақсы болмок. 무슨 의미야? 지금은 바쁘니까 나중에 보내시는 게 좋겠어요. 아직 boş болғандықтан кейін 지ber생이 жақсы болмок 게나 추여다우스 분 жақсы болмок. 자, 기인기 비행기가 배보다 비싸지만 사람들이 많이 이용해요. 네. 사말엿 대 사말엿 비행기 사말엿 배 되게 힘내. 네, 사말엿 보다 되게 비행기가 배보다 배 개매 보다 되게 그루와 어제도 가라간다 볼까. yok 사말엿 개매기에 가라간다. 비싸지만 비싸요 돼. 금맛 비록 지만 되긴 비록 되긴 söz. 비싸다 가라가 비싸다 되긴 söz. 단 орнына 지만 қойса не olur екен? 금맛 비로가 가요 가다 되겠니? 바로 단 орнына 지만 қойсақ 가지만 не olur? 바람 비록 지만 деген 비록 тотпаймын ба? 지만 деген 지만 와 грамматика 가지만 바람 비록 먹다 제임 비록 қандай оқылады? 먹지만 왜 쓰는 거야? 제임 비록 деп сұратпаймын. 먹지만 예뻐요 예쁘다 сұлу 예쁘지만 не oldu şu an? сұлу 비록 예쁘지만 бұл эмнеге қосылады екен 지만 деген? этишке же болбосо сына точка қосылады екен. этишке жаңа сына точка 지만 қоссақ бирок болып қалады екен. ошо бирдеке бирокга көрөм бирок қандай болот? көрөм бирок 보지만 다는 эле ордуна коюңуздар да 보지만 болот экен. 비싸지만 ошондо кымбат бирок 사람들이 많이 дейт. адамдар 많이 көп 이용해요. 이용하다 деген сөз колдонуу деген сөз. самолет кемеге караганда кымбат бирок адамдар көп колдонот дейт. суроо эмнени сурап деле? бирдекени 이번 주 안에 도착할 수 지금 보내면 되다. 아즈 주쌤 우sul cuma içi жетеби deyta. 이번 주 안에 도착할 수 있을까요? 그래서 사무역 개매에 가라간다 금밭 비록 адамдар көп қолданады деп жооп береміз бе? жоқ.
비행기 도착하려면 일주일쯤 걸리니까 이번 주는 어려워요. 네. 어려우면 되게 그라마티크 뭐. 도착하다 되겠는데 ne dedik? 출발하다, 도착하다. 제트. 그러면 되게 도착하려면 에게 제트에 됐어야 돼. 에게 제트 들어간 bolsa 되다. 도착하려면 제트 들어간 bolsa. 뭐야? 제트. bolsa. 일주일쯤 돼. 쯤 되게 다이 되겠어. 다이. 일주일 돼. bir cuma dahi 1시쯤 돼 바이다스. 요관. 저보소 1시간쯤. Bir saat dahi bu 1시간쯤. Saat bu 1시쯤, saat birlerde 1시쯤. 시 деген saat다. 자, saat dahi dokanda saat 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu degendeki 시야. 시간 деген убакыт. 1시간쯤. Bir saat dahi ya, bir saat dahi. 1시쯤 bolsa ne okutur batken? Saat birlerde. 1시간쯤 bir saat dahi. Ayırmasını biliyoruz da. 시 дегенде saat dahi dokanda. 시간 деген убакыт dahi dokanda. Так. 도착하려면 돼. 제대 들어간 bolsa 돼. Bir cuma dahi 걸려요 돼. 걸려요 деген söz. 니까 деген не bu? 니까. жаңа айтып қой. дықтан грамматикасы. дықтан. 체인 деген까지. 까지. 체인. 걸리다 деген сөз. 걸리다. убакыт кетүү. убакыт жөнүндө айтып атканда кетүү убакыт. убакыт кетүү. Ошондо эмне болот экен? Bir cuma'day кеткендиктен дейт, 이번 주는 어려워요. 이번 주는 어려워요. 이번 주. бұл 주마, ушул 주마. 어려워요? қиын болот, же болбосо оор, оор, кыйын деп айтабыз. Значит, неге бир жумадай убакыт кете турган болгондуктан, бул жума ичи кыйын болуп калат деп жиберилиш, Значит, жооп кайсы экен? жооп ушул. Ушуну айтып атат да. Жок, тиги киши жооп берет да, сотрудник 4-чүнү которо болот. Ливан Упён дейт. Простой почта. Простой жөнөкөй почта. Пода дегенде эмне дедик? Көрүү же болбосо бул жерде грамматика караганда. Жөнөкөй почтага караганда то дейт. То. дагы 빠르기 때문에 빠르다. эмне бул? Билебиз. 빠르다. tez. 기 때문에 бул дагы дыктан. этишке жана сын атоочу кошулат. Бул дагы 기 때문에. 먹기 때문에. кандай болот? 먹기 때문에. жегендиктен же болбосо жегендин айынан деген сөз окуат да. жегендиктен. 빠르다 деген tez. тездиктен. 특급 우편은 비싸요. 네. 특급 우편 네. 특급 особая. tez почта. tez почта. 비싸요? Не 비싸요. кымбат дейт, Значит, кайсы экен жооп? 3 болот жооп. 3 болот. Себеби башкалар окшошпойт да. Ошон үчүн айтат. Ушул жума ичи жете берсе, бул жума ичи кыйын болуп калат деп жооп берип атпайбы? Көрдүңөрбү, байкасаңар, ибончу деген сөз чыкты. ибончунун 어려워요. Бул жакта ибончу деп туруп сурады эле. ибончу ане. Бул жума ичи. Көрдүңөрбү, мына ибончу чыктыбы? ибончу чыкты. Башка жакта ибончу бар бекен? Значит, эмне экен? Жооп 3 экен. Көрдүңөрбү? Суроодо жооп бар. Хотя бы мындай. Ошондо суроону угуп дагы ошо суроодогу сөздү таап угуп туруп ответинен чыккан болсо,
хотя бы бир 70% болсо дагы туура жооп бересиңер да. 30%дай туура эмес болуп калышы мүмкүн. Может даже 40%дай. Ошондо. Не, пока бүгүн ушуга чейин, а? Канча тест кылдык? Аз эле кылдык окшойт, а? 39, 40, 41. Үчөөнү эле кылыппыз, а? Бирок толтура нерсе чыкты, а? Сөздөр да толтура ошолорду деп эме кыласың. Не?